Ngizoniphaka mina imali kulungileke mina ngiyibona inkinga ngizofaka u10,000 ukuze abantu bekwazi ukuthi baphile. Kuphinde kufinyela khona lo musa njengamanje ubekela amathendo acebisa intombi zamshalazela kwazi imshazala abadala zamqoma usangoma science likhomba vele neficto social ngatshela ngathi mntana umuntu ngomana ngomba kutshala nolwazi angani baba yena nkomo shona musa wena sonje kanti ke umfana ugadla kwezamintu ngabe yakwazini ukuvika na noma kade ubavikisa unganyeza umlomo ngazi mawala zinzwana zimzisa ukukhala amazinyo unkunza emnyama hlabo sonke amatsheni bathanqinda kanti lo thuthela amajoko amabili ngana kodwa lapha usuku lakho lokuqala sicela usascarbon usuku lakho lesibili sicela ukuthi ushare uphinde comment futhi kalapha sikulandela navigate khona lengisala khona Dr. 3 seconds ukukhomba ukuthi akadelanga umgodo toilet kanti futhi khona ukuthi akadelanga isijezo sakhe ngane ukuthi lapha niyazi ukuthi asandile ngokuningi sonke ngibuza sinithathela wona inkulumo zokuxhumana sicela ukuthi subscribe na video yakho uyithokozele siyakuthanda ukuthanda mfana seshawe ngithi mina ngiyithanda lonke futhi mina ngiyazi ukuthi njengoba kuKhisimusi nje abantu bonke balambile futhi uhulumeni lento ayenzayo ayikho right, so ingakho mina njengoprofessor u3 second ngishilo ngathi mina abantu futhi mina ngiyanthanda futhi mina ngizonenzela konke ngizoniphaka mina imali kulungileke mina ngiyibona inkinga ngizofaka u10,000 ukuze abantu bekwazi ukuthi baphile ngoba isilo lesi sakhothama bayazi bonke abantu ukuthi mina bengisondelene naso futhi mina ngiyanthanda mina nganza wethu ngathi uNkulunkulu nje anibusise.